o le umanino o le whamoemoe o le whamsinonga matule mai e lua se fulu ma le ono le vaenga whai o le fast e tau e veina le malo wa umana whatau tō ia ma le lua se fulu ma le lima o sui o le tapipi ele ia ise si whatau tō ina pe tula e mai tulanga lo ia o le sa abe le tulanga lo ia ma le tulanga wha lolo ana nafi e longo alo ia o nei le tau se fulu mātou te savalia atu ai le ofisa ma le maoto le malo e whatau nuu le whelo inga e tai ao nei ina ia ta oto i le anga tonu le whamoemoe. Samoa o le alava le te telo pesenga mātou te matua lava le o le tausi al file e mu ma le tausi o le nofo whea alfani o le ala le o le tāpā ma ave le tusi alo ia ana mātou manatu i seisitu mātou te le tue longo ina e sa vavali atu lava i le awala e te tau na whai ei e tusa ma le unga le whamsinonga peitai. O lo iai pere tō wha le loto ma le tō wha mau i le ainga le wha tua i le tua Samoa tasi tātou walu pe yanga wha tamali longo le tātou te atu. Peitai o le awhai tū la tarwai nei e le taina le su tau nu mai ai le wala au atu i le epa ma le vaenga wha whai e le talia i lo lato mau. Pea te tau na mātou atu. Ia, Samoa malau sila mai mō mai le nei aso, ia ua mātou tā ofi leisi tūlanga e sili o na whae te ete, ma le tūlanga mā ale ale, wai whai fo i o le nā o le nei. O mātou mai tau wai e tusa lava ma le anava māsani, le nei ainga, ia o le nangona pele angang o le tai alalo pele i asasa o mani. Masairi lalo malo. Mātou taofi wa mae al whanutanga i la sumfua. Mātou whaisao ai tūlanga i te tau na whao ieiu. Wa te tau no tō tā pena ese. Ua whai le whai unga Samoa. Wa ua maile i unga le whamsinonga i wha mauni ai. Wa tau no tō tā pena ese. Ai o atu whai ngā malo whaua whiriwhiri e Samoa. I whatino ntiute. E tai o leu tō mo le mau le aso le nei, Samoa malau sila whai mua mai, o leu wha mau nia le aso, e le fio ese. Tu la epa ma le HRPP. E uina wa umana whai le fina ngalo Samoa. Ila na pule na mai o le tu manu malo o ai, le whatua tua i le tua Samoa tasi mo le tau veino le malo fau, a ua le fio ese. E ui fo ina whai le unga le wha amsinonga ma wha mau nia, a le vainga nai le tae au le nei. Ua le fio ese, mana fōa. Ia, o mātou mana tuai, e sila pe le mea o tō ai le file o le tuku. E sunu i pēa le alo taua. Wai, tātou tile tue mana o e tue o mai tae au i o le fulitua. Ma tae au o le toto masaa i le atunu u whatinongo me ia. A o mātou manatu, ia, o le mai al file mu o le tua salani e le so. E le sili fo i le toa na te a ele olu. I le toa na te pule lo na loto. O le atau si file mu. Fai o lea mo le so. Ai le umai i. Mātou manatu se isila mai moa le lalolangi a toa ma le au fai tula fono. Se isila mai moa le whaamsinonga i le unga o leo sau ai le whatinoa. O whaupopo ai lesi contempt of court i lunga o lesi contempt of decision of the government. O umana ave iai le wha mamalu ma le pule Samoa o leo tūla i e le fast le tau ave le tulu. Ia e whapenasa mātou tala i lau whaafonga ma le sila mai mō mai Samoa le nei aso. Mātou lava teletonunga ma le nganga i a tau sisi pēr file mu. Na iawane iai se pēa ua langa ma tātou o ai tūlanga e tātou tele mana o mea i furitua inga. A le so, le tau te sisila mai o le wha lele mta upu. E le o whaingo fie fina ngalo i tū malo e lusu ono. O nei whai fo i o le nā o nei, e le tā aia wha fo. E le o whaingo fie le fontanga le whai whale. Au tasi lo mātou langona ma lo mātou teritonunga. Alofa i le tunu. Lawa tu matila le whai unga le whaamsinonga. Wai loe le lalo langi atoa le whai unga Samoa. Paule nei o le whai ngā malo, le watu lai whatau toina alo ia whatu la foroina. O le whatu tua i le tua Samoa tasi o uman whatau tō.
A me e finau mai ai, ia, whamasino o tau Samoa. Vai isi tau la fono, ma isi whauwhaunga e ta lepe ai tu la fono. Ma whai isi whasausaunga la tau te mana na o pe sau whawhai lungo no fōa. Ma le afu o le tunu. Au le ato iaise la tau whainga malo. Ia o whasi silanga lea e whailu leo. Ai mafonga tau moli, lo tulanga whatete fono. Ia e mai se fo i le tula iatu le whionga i le sui palemia. Le whionga i le mai tai palemia. Ono lo fono pea le ainga o whatutua i le tua sa mautasi. Au mato manatu. Ia se whaise ailo to wafio mai matala mai au. Mai au tau manino. O le tulanga na o i le sofa maru wa toi. Tato le whailoa i matangi ala lua o mato manatu. Tau sit file mo. Ai le onge a wala le tua sa ili ai fa mo mo. Mal fusu anga nei we keep on. Ato te tau pele tau mo le turu. Ia ma le tau al file mo ina i man yesa mo mata o to le ngaton. Sila mai mo mai o tatu ainga. Ta fai fio le lalolangi o le talo la balea. Mo pelo to tai o alfa mo le so. Ta po inga fo le tatu o tunu i samonei. Pa ia inga malatu tama mo latu ainga le so ngatu mo pule i tua malatu ainga le tai mo le fa funti ma to fa malu watu po ata ingo le so malatu mai tau a fa ia salauta ia tonu pe tai ma to muna na le so ma graso no siong la le fai la mi cho ta le mai o le fai mo le fai le vai fa o fai o le ali anga ia so o le te na so mai le ma ni tula ai o le a ta lia te la fai unga fa masinonga o le wingo le upu na ave le fasu valu tula o le so le o tino ai le lesa valia tula epa ma le chapi pio tutu unga fenga malo na vi ai le wala ina le o ese le mato mai tau le telia le fa pele ava no e tu felo isi felo ina le so a ona na file wo to si sila la wo to ave le si mato additional application to the court e fa mala malama mai ele fa inga le tsane o feta o to ai le sfupa Sene le tato fina wai o se meta al fe ngai le fta ofi el convening or reconvening or parliament se longa uma pa lotsa ma me fa pena le o mato tatalo from the official from sinonga au mais se si clear detailed indication mal clarification o fa unga le fa insa vali me lum pa le o to si sil nei e mai le interpretational court au ivo fo lo ia le chapipi fai fo ia la to interpretation o le lo la po interpretation fa longo ile le o le lo po interpretation fa longo ile official fono o le lo po interpretation fa longo ile al malo wanu no mi fa sa wa to me a siri la vale to la fo ia ila to na faia le fai unga e a mai sa ola la vol fa no e na fai lo lenta to mu fo poi fa tu le o to e fa mal si el tu la fo ia e mai we all follow orders. What are the orders? Nale si order le fatali ia o le ala na o mato manatu la fo il fam sinonga to mai si clear indication ever no to vai la ua lodge serve contempt of court o fela matu sulu ye o ile fa yunga na laina matu wo fai fa to tonga le o ile fa to nunga na laina matu wo fa tino la solusu fa o me fa to nunga court it's the court order parliament should be meet on the 24th of May o mena na matu wo fa e na no to sisila o tu wa local falfon fa sa saudum tanga luenga le ma fai na fatino fa tautonga la na we will still go back to the court is the only hope for Samoa e fa sa o e mene ia al fa le bela se wole sa va valita na tu la fon e o to vai contempt of court o ile tau la mo contempt of court a mata mai ya tau la wole se to sta o mai e faile me na o tangata ia o manunga na ele mea le utato ia po lenga le na ele ai lo se rule of law ia tato on tato wolo le tu langa o ta apele tu le ma to te mau i mai atu nei we have to go back to the court
lau whianga ua e sao noa le tūlanga lea i ua le whansilonga e peo na iai le tau na usui o le whana le solusi whao me o le si tūlanga lea ua mata watu i tūlanga lea waria i mai le maawhawada tūwa au whai o le pitola au le tūla whona mai la tō e whaamāsia tūla whona ono lea i le pōmala le tūlanga ua whaaporo kiki ai le tofina komsina mai le tanga runga o le oso ia sa tuto tasi sa whaatino ia wasa manatu e whaape whaatino pitola au maro le asa lea le whaatau nuu le tūlanga i le pina ngalo whaamsina le ase fuafuanga ma le whaai mamawa lau tō whainga mano to e whaafoi le ngaruanga lea maro le tūlanga tūmauti e le to e whaaporo kikia pe whaakon kalate i ni whainga whaau mama ia o tanga vaia e le o te pua oa le sila le atunu o lato uma nei whaurungo le tanga luenga le teini nei wa whewhewhe umatamata i os care ono lea o le lima lea a e le whaia le mele mato te whetwe whai wa uma oe ato te lo uma mele tu everybody is follow where the tree falls and everybody is corrupted by the system na le tupu te mini al te talo na tanga vaia o le nganga le tau whai nei ia sa o loto la ngono le au whainga luenga malo alen tato vai el men tupu pisa a na iaina le ai o la ngona na to e whatula ia to inga whalapo patonga na those are the people that comes back to avel sa lo tonga ina ia whain sa no talat e o wharam tanga luenga leo ia na to te sirfia na to te lo lava Famasino Samoa. O ai fati no le malosi e ta o le mele tupu temi. O leo. Ya le to te vai lava. E to te sirsila o uma foi na fai atu la tu lalo mo mua. Ulong tanga luenga ma PSC. Ta alo i le polo. Fai lo to tiute o to. Tangata fitfiri e vai nga luenga le malo. Ma tulonga tonu le leina. Pa ai po fefa lala ia ile mi tonu le alu temi nei mal fam sinong ia wala nei muri tsai wal mena le utu sa ola sang non tanga voia mama tuale fati no le mea e tata un fati no il mele tato ia mai a fai de lo fole tua e tau nu mai tau nu o me umana la va ia fa sa o loto umang tanga bunga tau na independent na ia woni tu la mele ia temi nei watasi le pule, watasi le system and control. Ola upu ale faiso. It's a one-party state and controlled by one person. Le tatu te abu te mine. Ole upu na le na naupe watu te mine wae. O ama tau nei. A o sesio o tau tai au. Ona la ngona le ole mele tau whaiatu. Ina kisa o loto le tunu. Ele ngata inei ama tau. Ele ngata luafe lusu tasi whai ngā malo le tunu. E alu fa ba ma vai tato taimi a ia sa loto fai nga malo mo lumana Ina fa amani pe moni ni sa no fa pe wa fa o mai fo ile mo diango le contempt of parliament mo le vai nga fa o fai no le fa tonga le sa fai te ina fo ile se fa matalanga na mai le fo fetalai le o to na ia tu e wana I fai se fo tanga tanga tala mal falon o ai na te toi issuing se contempt of parliament le se fon fetalai nobody is there anymore but to file power and privilege te ma malama suta usanga fon fetalai but to issue men na le pula fon fetalai lo sa fa in fondo e le fa ngana le temine o malota o ave ke te gamu me vona le vai temine o fai honga sole a fena fai nei to ina me fai unga e tau na fai le malo mautu ale o to vai tu fai unga ma mea onga o fai le anta te ka ke kamen le ame taimini e le o tu la fono le e le o to iai se la to malo si anga ma wa uma la to taimi tongo le faso le maso o lo una ma malama tu la fono lo una ma malama e le o to vai o le fitus fu pasene o la to la sa fo fai taimini o letto e fai puli. They are no longer member of parliament. Alar me lai fai, ma watu tongi. Fe hoa ita vale, fa nga official malo. O fea la le ami o tongo me lai fai. E o mato mai tau atu ne nafi,
Wa matana na halu le vai o fenga ngal malo. Ta la tau te mawhai na lote le tala o le tupe na o lato. Wa ta tau na fono le parmen. E no te ai le tala o le tupe le tunu. E a lela lote le tala o le tupe e lato e leo te vai pudi. Sino o tau Samoa. I le mea le na nau i toso. A le whaataritali atu. Le whai ngā malo wa umana tusi au e Samoa. Lo suru ana umana whatautau. Siringia fo il whatautonga na whai. La wai lumo al whamsinonga. Al tulanga na contempt of parliament. Te le loa. On mena nai whatu am whai na whai te tonu al parliament ne ia. E lea ia mai tulanga whai ele tu restriction al whamsinonga. Ano tau vai ai. Taimil whaate ai olo malatino. Ula le rule of law na sa. Pe wha fo ita mai tonu. Na ma whai le al contempt of parliament na fix na mena. Ya, o siop na whamamamanga. Malo sianga e pasia i le tupe whaopopole o toi pasia nei le vai asone e o atu ia se tema. Le te saunua ua le ai se lato malo sianga e toi pasia se tala tupe a mese le vai se palme. A le wa already pasia le tupe le vai asone nei e o atu ia se tema. O le ala tu ainga. O lo una tal tonunga. Fa vai fasu li maso e tauna o atu fa atu fa inga malo. E fa nga yo tonu el tato pate langa termina el tato main batch. Ala fa ia Soli tu la fono. A lesi tu siri na mata ngā soli tu la fono. O le fitu supa Sene more than half of cabinet. O le se mea. A o tō vai uma tangata lau sa whawhai e leo ni whai pule. E leo toi minister. E leo toi eni tō whinga la tō te whai ni tonu. Onga whapea mo le tu. Ia. Samoa. Mato wa lofa atu. Fai leo fai mafonga tau mori le feo matama tai pal mia ia tu feo si pal mia tu ala ia malene ia inga e mai se fo il fatu tu le tu sa mo utasi ia malua ve fale lo to fina ngalo mo to sira mai mole ne yaso mo ia tu mo ngalo fa mo ni tele le ne yaso mo fa mo moi se foi me mia